Hai. So hari ni I nak address satu soalan yang menarik. So hari tu I ada jumpa satu parent, and then parent tu tanya, kenapa bayi saya perlu buat pembedahan seawal hari pertama, hari kedua? Selamat ke? Kalau pakar bedah kanak-kanak macam saya, lepas tengok baby tu dan kita mengusulkan atau we suggest for surgery, usually ada sebab. Sebab kalau kita tak buat pembedahan itu, then there is a chance, kemungkinan besar boleh mengancam nyawa. Okay, so situasi macam mana pakar bedah kanak-kanak macam saya akan mengusulkan pembedahan? Jikalau usus terpintal, valvulas ataupun malrotation, jikalau testis terpintal ataupun telur terpintal. So dua-dua ni akan menyebabkan organ tu boleh mereput. Kalau ada inguinal hernia, okay, angin pasang dan tersumbat, maksudnya usus tu akan mereput. Ataupun kadang-kadang kita tengok budak-budak lahir tak ada kesinambungan usus, maksudnya kita ada bowel atresia, baby. Itu perlukan pembedahan. Ataupun esophageal atresia, corong makan tak ada kesinambungan or it's not connected. We need to connect, kalau tak baby tak boleh makan. Then sometimes kita tengok baby punya dinding perut terburai, tak ada, tapi usus kat luar, dan kita kena masukkan balik. So those are the things. Obviously kalau parents tengok usus terburai, dia faham. Tapi macam benda-benda yang tidak boleh nampak dengan mata kasar, but after kita examine, kita buat investigation dan sebagainya, kita rasa perlu buat. So that's the reason why kalau you tengok pakar bedah kanak-kanak lepas periksa, ataupun pakar kanak-kanak, kadang-kadang pakar otak kanak-kanak untuk sistem otak pun, dia akan suggest kita perlu buat pembedahan. And there's always a reason. Secara umumnya, pediatric surgeon will try their level best to delay the surgery untuk melewatkan pembedahan itu, sebab kita tahu baby kecil tak berapa kuat dan sebagainya. Tapi kalau kita rasa nyawa baby akan terancam kalau tak buat, dan kita akan suggest pembedahan untuk selamatkan nyawa baby. Okay? Alright. Bye.